Now they share the history about the formation of a frontal organization, that is Mahila Congress. तिने सांगला तितूंतल्यान कळून आयला आसतले की पहिले ते एक सेल आशिल्ले, but it was our late Indira Gandhi ji and our Rajiv Gandhi ji was an MP and General Secretary. हेनी बेंगलुरा एक कन्व्हेन्शन जाले 2 दिसाचे 15 आणि 16 सप्टेंबर in 1984 आणि today we are celebrating the 36th foundation day of all India Mahila Congress. आणि आज प्रत्येक स्टेटान तुम्ही पहिले जाल्यार सगळ्याच स्टेटांना गेल्यार all the Mahila Congress, the state president, the vice president, general secretary, secretaries, the office bearers are flag hoist करून celebration आणि सगळ्याकडे we are celebrating this auspicious day for us. Where Mahila Congress सगळ्याक खबर आसा has a special role to play in building up the secular, united and progressive India. Secondly, Mahila Congress is pledging to taking the nation on the path of 3 things. Mahila Congress believes in peace, progress and prosperity. And today, Mahila Congress, wing तुम्ही पहिला असलेले, it is one of the most important wing in the Congress party. जेन्ना राजीव गांधी आणि इंदिरा गांधी आमकां ते स्पेशल एक रेकॉग्निशन जेंडर इक्वेलिटी आमकां ते दिली, कित्याक 50% 50% ऑफ पॉप्युलेशन इज कॉम्प्रायझिंग ऑफ वुमन. सो तो आमकां मान अभिमान दिलो, एमेंड केले कॉन्स्टिट्युशनाक आणि आमकां राजीव गांधी आणि इंदिरा गांधी आमकां ते फावो केले. आणि there is a reason today all India Mahila Congress has got its own identity in and we have our own office in the premises of All India Congress Committee. AICC आमचे ओन आसा. आणि जशे सांगला तशे आज ते महिला काँग्रेस स्थापित जाऊन ते सगळे स्टेटीतनी गेले, स्टेटीतल्यान डिस्ट्रिक्ट आम्ही केले, फॉर्मेशन ब्लॉक केले आणि it is the Congress party. It was our Rajiv Gandhi, late Prime Minister, who had taught about the women. बायलांचे म्हणटा ते खंयच्याच पक्षान चिंतून नाशिल्ले. तो राजीव गांधी आशिल्लो जेणे 50% रिझर्वेशन केले बायलां खातीर, जावं ते जिल्ह्यात, जावं ते म्युनिसिपालिटीत आणि ते पंचायत बॉडीत.